yego byo ndabikurikirana mugabo ko vyagenze kose hajya jewe nshobora kuvuga ati ngaho nta kintu kinini noshobora gushikiriza ko kubera ko hajya abantu umuntu kuba yariyumviye agashaka comment ko kintu sikajya nko kujya habaye na wowe ushobora gupostinga nkawe urabona nkawe umuntu umenyereye ibintu byo guposta ushobora gupostinga ikintu ntiwita kuri comment za kuhaba umenya yuko nimba habaye upostinze ikintu uzo kuronka comment negative na comment positive kubera ko byose biba muri vya bindi nyene kuko nje nashobora gutanga message kuri kamera yawe nkavuga ati nakameze uko bivanye na message ukunda itanze wowe uri kurayumviriza nk'uri kurayiraba baby yeah, vraiment dramati cyaranyubaka dramati arakuryuka sawa mu ruhande rw'abakobwa naho makobwa ndakuzaniye Shani Queen ndakuzaniye na Ben Nice nuwahe wo hitamo ukorana nawe yego mutawera rero tufata ibihangange gusa ibyo tunzanira nkatisanga ebana birangoye cyane kugira ncagure mu umwe mugabo aho nokorana na Shani Queen ararenze from Shani Queen ararenze ashobora ujya mukobwa wesh my people bakunzi ba inyishu media ndabaramukije bivanye naho muri meze bien meze fresh ni Mr niyo inyishu Jean Dodier mazina yanje ndi hano kandi mu kiganiro Star Vibes ni kiganiro twiyemeje ko tuzoza turabazanira star bagiye batandukanye abaririmbyi upcoming ndetse n'abandi baririmbyi bakomakomeye mugenda mwumva mugenda mubona ku marezo social bako babikora neza today nagira ubuntu byo kubazanira undi muririmbyi ariko abikora neza ariko avyitwamo neza muri kino gihe murabizi yuko jewe nta hengeshanya kubazanira abantu bariko bagenda bakora ibikorwa byabo bikaja ku mugaragaro apana amajambo muko mabibona mashaka gukurikirana ama page yabo cyangwa ama channel yabo ya YouTube mukabona ibikorwa byabo kugira ngo mwemeze neza yuko atari ikinyoma ni John Yonyishu Jean Dodier muri kumwe muri Star Vibes yuno munsi naho mutarambora kuri kamera ngira ngo ijwi ryanje rakwiriye gusa kugira ngo mushobore kunkurikirana rero turi kumwe n'umuririmbyi yitwa ashobora kwivuga nta mugabo avuga ndi muzina abamurengeye bite frere meze neza akaze muri Star Vibes yuno munsi merci beaucoup ego twagiriye ubuntu turakwakiriye muri Star Vibes turakwizeye twakwamagaje nk'umustar wacu no munsi ubumenye ko turi umufano wawe turinze ko tuguhamagara no ko twakurikiranye ibikorwa byawe tukabona yuko uri kurakora nico gituma twaguhamagaje mu kiganiro cacu nka Star Vibes rero mu kiganiro cha Star Vibes turakeneye tubwire struggle mu camwa baririmbyi ibintu nk'ivyo ibintu bigenda bitandukanye abantu bagenda barabona ibyo abantu abafanzi bacu batazi ibyo abafanzi bacu batabona mu buzima busanzwe baririmbyi mubayeho gute niyo Star Vibes nico ibabikiye nico tugiye kuzoza turaha abanywanyi bacu abantu badukurikirana tubwira izina ryawe ninde monsieur ushaka izina ry'umuziki cyangwa ry'isura afite amazina yose arakenewe yego ya ku mazina niso n'abavyeyi nitwara kaza fiacre ya amazina nayo akazi nkora ni FEYSTRONG FEYSTRONG n'umuririmbyi yatangiye kuva ryari kuvuga gutangura sishobora gutahura kubera ko ari gutangura ukora no gutangura kuja harabaharura yuko umuntu atangura umuziki ari hajya bagiye muri studio hano bandi batahura yuko gutangura umuziki ari hajya utangura ukora rero kuja muri studio sinzi rero yuko aho ushaka guhagarara tubwire bimwe muri ivyo cyangwa tubwire byose nyimba bishoboke turi muri vibes kandi santé à l'aise umustar ba à l'aise tubwire wawe bitubwire nkuko wobibwire undi muntu ari we wese atari imbere ya kamera ya hamaje FEYSTRONG natanguye umuziki bwa mbere natanguye kera cyane kubera ko bwa mbere narawukora mugabo
na uburyo ntibwari bwaboneke bwo kuvuga ati nashobora kuja muri studio ngo nkore igikorwa kimeze neza kubera ko biragoye cyane mu gihe usanga uri n'umunyeshuri uburyo bwo kuja muri studio gukora igikorwa hari n'igihe usanga benshi bafise naho hanze wumva hari benshi bafise impano mugabo uburyo arico kibazo bafise cyane cyo kugira abashike muri studio mugabo je natanguye umuziki kuva kera ugasumvuga ngo kera cyane kubera ko joga mbere nakuze nkunda umupira w'amaguru football yego nakunda cyane naye no muri batatu bazobona bandika ko ngo ba Lionel Messi umupira twarabishwanira ko n'umumere mugabo urazi ko story yawe igomba kujana story y'umuririmbyi wo muri Tanzania yitwa Harmonize naje namukurikiranye tu nasanze menga bishaka kutsa story yawe iragomba gusa ni umustar yitwa Harmonize nawe ne yakunda umupira ariko yisanga mu muziki bibaho kubera ko hajya ikintu kikurimo arimo muhamagara Imana yaguhamagariye ngaho gukora ngaho ku isi ushaka kuje muri binabiri utegerezwa kugaruka yes byakugendeye gute FEYSTRONG kugira ngo wisange mu muziki usange warahevye umupira wisange ariko akora umuziki eske FEYSTRONG ariga FEYSTRONG cyangwa yarahejeje ishuri FEYSTRONG ni umunyeshure desazu umwaka ego ni umunyeshure ego mugabo ntivyoroshe cyane kubera ko hagira umunyeshure biragorana sana kubera ko je n'umbona ndakora umuziki cyane muri vacances yego kubera ko hajyanye biragoye gufatanya amashuri n'umuziki mugabo uragera umwanya ukavuga ati umwanya n'umuziki unano w'ibyishuri yego naho FEYSTRONG arashize indirimbo habona ikirezi cyangwa ni kirezi arashize indirimbo yiwe ahabona yitwa kirezi iyo ni indirimbo ya mbere arayishize ko irakoze ibikora inka barayikurikiranye ntarushe naho ahejeje kudushira ko iyindi ni wewe eske FEYSTRONG biko birakorohereza nk'umuririmbyi asanzwe ari umunyeshuri kugira ngo abanda yakora ibikorwa byo kuririmba abifatikanya n'ishuri biko birakorohereza FEYSTRONG ntibyoroshe namba na gato kubera ko hajyanye uca muri byinshi kubera ko hajya uri ku ishuri nico nakubwiye n'abavyeyi babonye uguma nico tuma kenshi je cyangwa ndakura umuziki muri vacances kubera ko ngiye kufatanya n'ishuri nkakora umwanya w'ishuri umva ko nwankoza amakosa cyane ukoze amakosa je nico tuma nakubwiye ati rero umuziki ndakora muri vacances naco gituma natabikorwa byinshi biri hanze ariko FEYSTRONG ntarinze kuja kure hari abandi bavuga yuko nta muririmbyi atamu manager cyangwa umushigikiye eske ico kintu wagishigikira FEYSTRONG ini star vibes do kuri ata manager ata sponsor nta muririmbyi ata manager basi ata sponsor ata muntu ariko amufata mu mugo aha sinovuga yuko bishobora kubaho canke bitabaho kubera ko ça dépend n'umuntu kubera ko hajya aba bose wumva bakora skos bafise manager kandi abo bose ubona bagira ne skos bafise sponsor mugabo harimo akarusho kanini ya kufisa umusponsor na management kubera ko naho usanga uri ko ibikorwa biri international ugakora ibikorwa bisa neza studio imeze neza video imeze neza ivanye nuko ufise abantu bagushigikira mugabo gihe nawe uri kubikora atagushigikira biba bigoye cyane kubera ko hajya kugira wihararange ukore audio fresh ukore video ya nziza usanga bigoye cyane kubera ko uwo muziki uburazimvye cyane yego FEYSTRONG uri muririmbyi tumaze kubona ibikorwa bibiri bya gusa FEYSTRONG ni waho muririmbyi ngaha anya muri entertainment ahanye muri entertainment y'igihugu cacu ubona uvuga uyu mujama vraiment arashoboye ndamwemera muririmbyi wemera ni besi barashoboye besi nuko nta muri bijya mbaza ku besi urundi dufise impano ziteye ubwoba cyane kubera ko ushakurare mwizi nouvelle generation ziko ziraza ubu n'abana bafise impano ubana zimwe ziteye ubwoba cyane gose oya mbwira umwe umubaririmbyi basi wemera umwe uvuga uyu vraiment ndamwemera je no kuri je kwibeshera ngo ntawisha umwotsi nzira kirasha cyenda fana Kidumu ndafana FIZZO kubera ko n'abarigent twakuze twumva je namwe ndi mufana wa FIZZO no kuva n'umwanya nisa no kugera n'aya masaha ndamumvise n'ahari napiga saruti
turetse nabo bari legend hari abandi hariho dushize nga Dramati iburyo Dramati ubamfu twashira D1 nuhe muririmbyi washaka ko mukorana indirimbo ubunyene uburyo urahari yego Dramati D1 yego ubunyene n'abantu bako babikora neza mutama cyo iyo cisonani ya gutora kubera ko bose barakaze vuba bose ufite impano ziteye ubwoba vuba yego aha basanga nyene yana no basanga nagize mugabo bose barashoboye tu bose mwabo twakorana ntangora oya vuga shwa right now nze ndagushiriye Dramati ngahe buryo ndagushiriye ubamfu D1 ni wahe wohitango ko mukora indirimbo ya vraiment Dramati cyaranyubaka Dramati arakuryohera sawa mu ruhande rw'abakobwa naho umukobwa ndakuzaniye Shani Queen ndakuzaniye na Ben Nice nuwahe wohitamwe ukorana nawe yego mutawera rero tufata ibihangange gusa ibyo tunzanira nkatisanga ewana birangoye cyane kugira ncagure mumwe mugabo aho nokorana na Shani Queen ararenze from Shani Queen ararenze ashobora ujya mukobwa nateye ubwoba nikijya piyo nyene irateye ubwoba cyane gose very nice turamugarukanye kandi very nice tugarukanye na ndamwibagiye umukobwa yaririmbye Toto Town Bicobla yeah Bicobla na very nice aba babiri nokorana na very nice very nice arashoboye okay FEYSTRONG urashobora iyi ni Star Vibes urashobora kuduha indirimbo uri urishimira cyane ubona kuri kubikora neza kugeza right now wishimiye mu Burundi mu Burundi undi semvugiye ko mbona zose ziri gutwika nashobora kuvuga madame vraiment ndengo Dramati ateye ubwoba kandi yaduze ku maviews ateye ubwoba cyane gose ariyo bintu byinshi bakunze kuvuga kuri ujya muri Dramati yashoboye gukora peut-être nk'amakosa yarakoze bakaba ariko baravuga yuko ari umuririmbyi yishima cyane ariko tukabanje baririmbye ujya Dramati wowe kubwa nk'umuririmbyi mugenzi we ubivuga ko igica bwo muhanura iki Dramati yuko bari ko baratuka baririmbye ego yuko bari ko baratuka baririmbyi afite iyo bica hose ushobora gusanga aramubeshera kubera ko je nta interview ndabona ko atuka baririmbyi gusa usibye yuko hari interview yigeze gukora na Akizanet benshi barayivuga ko gutandukanye mugabo nta muntu kwisadakosha yego kuba Imana yaramufashije akabona ikosa yarikoza agasabira ikigongwe ico cambere nico gushima kubera ko yagikosheje ugasaba ikigongwe kenshi ruguharigura hariko nego nahandi vraiment ndabona interview ka tukabaririmbye yes so none nko ku majambo Fariyazi yaciye avuga muri Dramati wowe wumva yari amajambo yari yakwiye kumubwira cyangwe yoba yaramurenge ugerageje kuri amajambo Fariyazi yaciye avuga ayo DJ PAULIN yishuye sinzi ko bikurikirana yego byo ndabikurikirana mugabo ko byagenze kose hajya jewe nshobora kuvuga ati ngaho nta kintu kinini nashobora gushikiriza ko kubera ko hajya abantu umuntu kuba yariyumviye agashaka comments ko kintu sikajya nko kujya habaye na ushobora gupostinga nkawe urabona nkawe umuntu umenyereye ibintu byo guposta ushobora gupostinga ikintu ntiwita kuri comment za kuhaba umenya yuko nimba habaye upostinze ikintu ujya kuronka comment negative na comment positive kubera ko byose biba muri bya bindi nyene kubera ko nje nashobora gutanga message kuri kamera yawe nkavuga ati nakameduko bivanye na message ukunda itanze wowe uri kuba yumviriza nk'uri kuba iraba kuvuga kuri iconye nuko twotahura yuko twese turi bene umugabo umwe ibintu byo gutukana cyangwa imbuga ngorokana bumenye ugasanga ziko zivugirwa ko ibintu nabiriya deje bajye n'abantu bakuze yego kandi ndashima hari interview nigeze kubona nimba ntayumvise ryari ku muntu hareka aravuga ati bajye n'abantu bakuze barakwiye kwegera nimba ariko se ryahabaye hajya avuga ngo
ikosa bibere mu muryango rihanurirwa mu muryango nyene apana kuja ku mbuga ngurukana umenye kuba barabonye ko hari umuntu yakosheje je nashobora gukosha umwanya n'isaha kuri wewe nivyo vyiza yuko ucuja kuntukira kuri izo nsoso canke ngo bibere kuri izo nsoso deza ikibari kosa ryonje nawe we mugara mujya mwanya kuba barashimye kubishe kuri izo nsoso je hajya no kuvuga ko baba barihenze gato mugaba barakwiye kuraba kujya abantu bakuze bakicarana nambara makonfrari entre yabo bakahinyanyura ibintu byose bikagenda neza. So yari FEYSTRONG turi kumwe FEYSTRONG jewe sinobwira tampaye vibe y'indirimbo yawe nagatoye aha anya muri Star Vibes je shobora kubwira tampaye vibe y'indirimbo yawe tishiza ko kano gatoye muzimaze gusohoka cyane mu yindi cyane gusohoka bien si makwanza kirezi twagiye ndago kuri kirezi tutagiye kuri kirezi aho kera bavuga ngo ko masakunda ntabona neza amanje nkakoresha kuri pinga ye kukataho nari gabibere ariko kuva utiryo wahinduye byinshi imana kuva utiryo wahinduye byinshi mu mutima. Oh baby you're so beautiful kandi uri cool nakwemera. Oh baby you're so beautiful kandi uri cool nakwemera. Uri kireti cy'umutima wacu gusa mbora nkishima. Uri kireti cy'umutima bwacu gusa mbora nkanyurwa. Uri kireti cy'umutima wacu gusa mbora nkishima. Uri kireti cy'ubuzima bwacu gusa mbora nkanyurwa. aho nyene cyuguhora kera ko ni wewe pema sana yeah yo umutima wanje nawe nkawe sweetie ubuzima bwanje nawe nkawe umutima wanje nawe nkawe sweetie girl ubuzima bwanje nawe nkawe ingujyane mu gituza atuza natupanga chanuza tuza kukuru wange murano utayonaza ngegetanda baby ni better baby ni muda baby ni better baby ni muda baby ni better baby ni muda. Wow Mr. FEYSTRONG vraiment very wonderful nziza cyane ku mpemu nyinshi ku nguvu nyinshi bidasanzwe merci beaucoup ziri touchant zifite message sinari kugenda ntoro sino vibe merci beaucoup ni vibe bidasanzwe ndakonkuraje cyane uraje bandanye ukora ndetse neza inze urugendo ni rurerure ni rurerure sana so for a long time industry turabizi tanguye gusa si habi ni heza ariko imbere yo tuja ni heza cyane cyane gose cyane kuba witabiriye ikiganiro cyacu cya Star Vibes ibaze n'ikindi gihe twagukenera ko tuzokuronka byoroshye nta ngorane vraiment ni mu rugo ego muri Star Vibes ni mu rugo na INYISHU media ni mu rugo vraiment umusore wese muzonkenera amuhira nzoba naje. Okay, merci beaucoup. Thank you so much. Yo